I pozdrav svima ljudi, ja sam Goran, a mi ćemo danas igrati Surf Fights Surf. Znači, mnogo dugo nisam snimao, ne znam zašto, ali kao što vidite napokon snimam. Ja mislim da mogu da kupim, ja mogu. Ok, kao što vidite mi imamo 17 ključeva, što je fantastično. Znači mi ćemo, ok, imamo ovaj skate. Čekaj sam mi doćemo. Dobro, a gdje je onaj? Meni se čini limit, nemam pojma. Ne, ovo nije. Či uzimam taj. I to ćemo da uzmemo. Turn on. Znači to ćemo da uzmemo, ok. Znači imamo 28 skate-a. Ok, idemo. 3 časa. Šta sam sad uzeo, nemam pojma, ali dobro. A jedan ćemo da iskoristiti. What up? Ok, dobili smo nešto. Ok, resume. Zamalo da se udarimo. Dobro čujete. Ne! Fuck off. Ok, pukli smo odmah. A ne znam zašto mi laguje. Ok. Što sam se uplašio. To je skup frank. Malo. Za malo. Stigli smo do ovdje. Tu sad negdje treba, koliko ja znam, da bude ona kutija kao. Ja mislim da treba da ima. Zakoli. Ne. Ok. Ništa, idemo. Samo nešto da vidimo. Ok. Tu. Što je ovo? Start back. Nemam pojma šta je to. Ništa izađe. Ok, da vidimo što je ovo. Ja sam 28. To nije dobro. Ali dobro, okej. Ja, majstore! Umorio majstore! Okej.
Ki Filip, Bojan, neki Ante, Milenko, Milena, Bojan, Dejana. Ok. Ok. Dobro je. Ajmo još jedan skate, ako može. Ne! Ok, jedu. Ovo nije fair, ali dobro. Imamo mnogo skate-ova, tako da moram ti još jedan. Ok, imam 15, baš me briga. Ok, još k nam treba da popunimo cijelo slovo. Yes, k. Popunili smo cijelo slovo. Yes. Ok. Misiju smo završili. Ne. Please. Ok, malo para. Ok, još kapica, ok. Tobe up. Šta je ovo? What the f... Ne, šta je ovo? Sada moram da teknem. Ništa, ja ću pozirati. Ok. Klad. Ne, nema veze. Ovo nam je zadnje. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Poz, ćao!